Kruit hat-trick Mikel Merino dakaba penlim kuput ya ke Turki dan Real Lanat. Kapten subhai pik parlok ki baju tanat penpej ya ki video hakane ke channel. Haka jing yelek kai yakni rung FIFA World Cup jong usnam arjar arpun Real kata ke Spain Persia ya ke Turki penlim kuput ke Spain ya ke Turki dan Real Lanat. Petang 10 minit ke Spain kala penki ya kejar lengba upedri buat sakagol na Mikel Merino haka minit ke puar bersau pesan plus way. Petang haka kelas step ke Spain kala la tap hadu lai gol Lanot. Pada kekelamit ke Spain kala yo tap biang lengba Ferran Torres haka minit ke besan play buat sakagol na Mikel Merino haka minit ke besan punyau dak ba ul pendap ya ke hat-trick jong Perbut sekagol na upedri haka menit kapan Real puar. Perkejing lekai kalakut dan Real Lanat. Badleng bakan de kejing job ke Spain kalawan hakadan baningkong hak grup I dak baka yokur rupon haki arteli kejing lekai. Kue pat kejing lekai kata ke Lukbok Persia ke Slovakia, penlim ke Slovakia dashi Lanat. Ke Germany Persia ke Northern Ireland, penlim ke Germany dalai lawai. Ke Poland Persia ya ke Finland, penlim ke Poland ya ke Finland dan Real Lawai. Ke Belgium ya ke Kazakhstan, penlim ke Belgium dan Real Lanat. Hakawai perkejing ya lekai yakni rung World Cup kata ke Netherlands Persia ya ke Lithuania, penlim ke Netherlands dalai laar. Padleng ba kejing la jong Memphis Depay pantap argul hakan de kejing ya lekai ulah kelalong utop gol skolar nabenta kari Netherlands lane uta player ubat tap pun gol tam nakabenta kari Netherlands dakaba uyuk tap asan pu argor hakajing im ya lekai jong hadu menta. Te parlog mentakas ngit nang kini kubor sport lada pisngot nat bersngap yaki video hakane ke channel war klet pan subscribe ban yo yaki video gibangan sapen mi kublai shibon.